Anyat masidangay, nanang. Day taman nay, nagprito ak itiikan, kan nagpinakbutak. Karne ngay, apehang kayo nga nagluto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dahil lang ti sidak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida kamot itiikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso anak kalukluk magga. Agdayet ka man. Kasano nga damang ngayatkin ka lalaki no kasta ka. Ay nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadagpan-panta siya ito nga pamagi. Mamati ka. Asino ko mati mailawan mo king kangay. Awanayin, babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawid ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa ara. Wen, ready akon ngam uray hantan sa pay nga agkasar niya. Agbuy-boyfriend kan girlfriend tapay lang. Ta-enjoy yan tapay ti kinabalasang kan kinabarota. Katuwa na. Kan maisa. Awan pa imot lang ti nakasagana busbusin tangag kasar no bilang lang. Ha? Apay awan urnong mo, Jere? Awan tabasit mo't lati sweldo iti pagtrabaho Anya trabaho maya? Kwa. Maki-extra ak lang itagduduma a restaurant. Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka iji balay me niya. Tapno maam-amuda ka dagiti parents ko. Sige, ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawak. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano Agure kaya. Manu itayan tay kilom. Ni, papaya nga data kilo ti damdamagan nyo. Manut kilom ko na. Nasurok nga 100. Apayaya. Si kangay baraw. Manut kilom. Ha? Kwa. Idi na odi ang nagkilo 45. Tsak amo itan ta medyo nagdayet akbasit. Ay sos. Iti kasta pamagim. Agday-dayet ka pa'y laay. Tata. Tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalukmeg kakidi abaraw. Tanay. Kaslasaan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, wine? Ipagbaklaan dagpaysaw. Tano ka sano ti kinalukmeg to'y anak ko. Isumat ti kinakuttong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda pa iti mamidwa Ano kwa? Talaga la siguro akas to iti kababagi. Ha? Apay aya nga problemaan nyo data kinakuttong ni Jiri. Kaslasaan kay nga ron ngagbagay anak ka. Ay nahan nga min nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno dida ibaga asaan tangagbagay. Han nga tanga balikta, Jire. Si kaati agpalok magtakamatam dato'y pamagik. Ha? Si kaati agpakutong ara? Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglan tabaka agsakit-akit di. Wen, basta rugyamon tagdayet. Aywan, kasano nga ara? Jak mutin ka ba ilan ti maisinaking ka? Jak pala agawit Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga agihan. Ha? Di tapay mo't nagkasar. Amang ano agungot dananang tinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam tungarod ka dakwada. Nga agnaed akong dito'y balay yo. Wen no? Ijay balay mi ti pag naedan ta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kay diti kinalukmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga uray ito'y tan nga agihan. Pipya ito'y taman mano tinauyaw nga tatao. Kat ala si kangarong ti makaam mo, ara. Napanan ni Jiri bakit? Aday jay kusina, agin inaw. Day,
Apay nga iso tagin inaw. Katrabaho ti babae day ta. Di ko maanak ta tagin naw ah. Aday jay silid da jay anak mo, agil-ilad. Ay, nagloko day tang anak mo. Anderan nan samot ka asawa na. Apay aya asap sa pulong ni Jiray lakay. Nakasaritak ni isis ko aka nakakitay. Agsapsapul da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama. Urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamat aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay, anyat aramidem baraw kwa. Aglaba ka dagiti muring tayo tatang. Ay na. Ay bayam ani arat yung mga ngaramid iti dayta. Siya kon tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak to bay kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun ito yung balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagijay. Ha? Jire, ayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na. Karpentero ni angkal ko. Adyat maaramid ngay ara. Kat agbalin ka nga helper na ah. Agkiwar iti semento para bunag 𝐃𝐫𝐚𝐽. Ay, pasensyakan ba kay? Ngamjak ka ba ilang dagit ang trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta iso. Hi, apay, han mo pa nga napadpadasan tinagubra iti kastaya. Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin na trabaho ara. Kat anya langan nga ti trabahoam. Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasjay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan napili? Di na kanu kabaulan tinadagsan at trabaho. Saan siguro nairwam Ay sos, kasano daytan ngay. At tangarod sweldo nang aglutaw, kas kada aginaw ka nagwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsan. Tani, nagkuttung nga road. Ay, kasano daytan ngay. Ala, ipamanihok lang nga rodon ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan nadagsan at trabaho. Naimbag ano ang muna tagmanehaw. Katsuruan na Amon to pa'y ni ara, isunto lagi ding. Jakmut amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no tricycle da. Kat kasano nga roda tangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Uy, anya matdatangay. Han mo nga amo ti ag-construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya langan ti amom. Aginin na ako nagwalwalis langan. Pasensyakan bakit? Marigata nak ngamin at talagang agtrabaho itinadagsan. Ay, agpalukmag ka ngamin Mangan kay ti adu tapno lumukmag ka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka itinadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan Jesus iti tricycle yu tatang. Apay, papanamanin ara. Inakman kay di agpasada tani, awang kwarta me. Ha? Sikat agpasada anak kaw? Wen hanmat nga kaya ni Jerry tag-drive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay, hang kami nga maadaan iti kwarta. Kabailam nga rod ti agpasada. Wen, nalakalang data. Ay, masadutak ko maangam kapilitan mat ngamin. Han kanumat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan nati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana-tricycle. Ay, siyak manong, dato'y tricycle ko ti Nix. Ha? Ne, agman-maneho ka ading? Babae ka man. Ni, apay gaputa babayak, hangko nga kaya taagmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit aganya. Arkilain kan, tamas sikuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong.
Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ni, bagkunaan nyo mat nanang. Kumutkuttong ka nga main anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadak. Nangruna no adu ti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Ay, aya. Kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko. Hanan nga kasla edi. Para ba kayo? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masidangay jire. Tay paboritom abakit. Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay yung arodan tani, mabisin ako na yan. Labang lumanon to'y ulis ta abakit. Linabaam ka di manay? Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot kipungan, kurtina, kun amin amurang tayo. Aya, nagbanglo pa dito kwarto ta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unrab. At tiwod na pa ni Ara nga agdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaurnos ka na banglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga tihiyang na trabaho para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga ron ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayat abakit. Sa nabali, tawan biso na. Kan nasingpit mat. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsan. Amangan no agsakit, makabasol tayo pa'y. Sa nabali, kanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y itikanan na. Itimplaan na itikapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din ti sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y manong Ramon. May kalima akpay lang itipila. O sige, urahin kan ading. Ha? Kat ada kanyam data manong. Mabayagan ka ano, orayan nakpay lang. Arkilam nga minan ha? Sa anak magkiting agdardara sa ading. Iso nga ayos lang. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamutan. Ha? Sa lakas idida mo ang nagkita ta. NALUKMEG kayo di. Ngamita, kimutong kamutan. Napintas gayam ti pamagim no nakuttong ka. Ay, thank you manong Ramon. Ay, tinasayat. Hinta pa agmerinda bit. Pangururayan tayo ti pila. At wana, libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading Ara. Ah, nukasta. Nagbakasyon ka lang toy. Wen, tam makauma mo ti jay lugar mi. Makaboring ijay. Iso nga imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar mi tinapili mga pagbakasyonan. Wen, ta daulitag ko ditoy. Iso tinakigyanak. Ah, kasta gayam. Atan samot asawa mo na ading. Amangan no ada makakita ka data ditoy. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko nga maupo payak. Apay, sadot ka di? Sadut no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agluto, aginaw, agdalos kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya, apay ngay. Wano talaga asadot. Hangko amo kastamat nga rud ti atap ko, baka agpampambar lang. Sigurado tayo tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rod. Siyak nga rod agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang Ara. Agpanunot kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ataawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar.
Kasano mat ngamin nga makakwarta kathan mat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siya ti manggad tap na da kwarta me. Kaasi ka madara. Ay, no siyak ti maasawam. Jak kayat nagtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa no ada na sawam. Baro akbayading. Jak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Ngam itat na nakita kan. Kasla kayat kun ti mga sawa. Iso na lang ta adamot din agtagikwagen ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga sinaanda jay. Ta, 1/4 lang ang tinabati nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nang kasar kaniyak. Iso nga, mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. At ka di problema. Wan, ada. Sikati problema. Ha? Apay ka di ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawid ka ni Jebalayo. Ha? Apay ngay? Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Apay ngay ara? Di kala na asyan kin ni Jerry. Sininaamatan nga awan gap-gapo na anak ko. At dagapo na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut nga trabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas jati pa kaya sawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan nadatap ko nga bakla da jay. Anya, pag kunaamang, Kasano kathan nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae ti kayat na, di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Pagawid to ni lugar mi ara. Kasanon nga ti panagpasadak no pumanawtan igtoy. Agtagibalay ka lang nga nara. Jak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag kapay. Amo nga ibaga ti kasta. Una, tati babae para balay laang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. di kag dardarasudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagam mo itinubyaw. Ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya ka no laang nanang. Nagpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, simurotan ni Ara iti baro anubyo na. Saan ngagpampanunot da diyang anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, nagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasem mo ti bagbaganang ay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, tsak amo iti dayjay nga anak ta. Eh, Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si Kagayam, tiyagbalin nga ipagmay. Ayun, kasingsin ko ni Ramon. Ah, kastaya. Sapay ko tagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko ipag. Ayun, sumurot ka kada kami, taintay agpasyar. Ha? Da kayo latan ipag. May kakidain, maburing ka dito'y balay dainsan ka, no gigyan ka lang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka, ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabait lang nga ron, taag sukatak. Ng mga laka iti kwarta ma, tamangan numasyort to'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ne, sugalan mat dato imayan ta ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Oh, manut binalon mo a kwarta. Ay, kwa, inalak amin dya intan ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yag mo tapagdubyan ta. Agbalin aba inti mail. Ha? Ngam, Di kang madanagan tapang abakak day taipag. Siyak ti makamaw.
Nangipanamiti kwarta ko na. Ikwa. Naipabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dyan kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man! Abi naklay. Mapantay dyan sila. Talak amom didusam. Gapo itinaramid mo! Ha? Ay sus, apay akasta tilangam nga imayanak ko. Apay anagado ti kamuul tarupam. Daan ano ka? Malasobrakan. Ay, Hindi na nga ranak ni Ramon. Nakabasulak namin kanya na kasto'y matante na ramid na. Naisugal ko ngamin dya kwarta me. anya. Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Isungasin na ako ni Ramon. Sininaak nga rod ni Ramon kat nagawid akon iti balay mi. Kasla kayat ko asublyan ni Jerry nga mabainak meten nga agpakita ken ko na. Ururayak ti panagsubli na kanyak ngam saan ko na nauray aging gana da magkulatan nga addan sa bali nga asawa na kat nagkasardan. Kat ti leksyon naadal ko iti daytoy a kapadasak kat masapul gaya masuruan ti makontento iti addaken ka. No lakit dita saan ka makaagrabyado iti sabali a tao. Gaputa sana ka na kontento iti mo na anobyok, nagsapulak iti sabali kat ad-adala nga rod anay sagma ka. Ita still single aklata tawan meten mauray kung agaram kanya. Nga moray no kasta naragsakaklata, tadadag iti dadakkel ko amang ipatpatag unay kanya. Alakastan, tigay mo, ara.